Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi Nginwan ramangi Hakerdob ying jongpi Kat bakal jong election MDC Syagi District Council hapo ke jela kelas dang ban B kipat baru kelas dang ban Pai Kman syenukin ai ke jingkershan bade ke sengsan perthai ba kumnu kinjit hagani ke election MDC haga bala sakiru ba ke jingarung yami na kowe ke seng kelas dang hakini ke kindiat sngi haga sautrik uno apra arajar posau kinong kershan jong seng VPP HSPDP bat UDP hamo that Russian kilalet ban penyesok no ila dia ke seng Kongres daga penpau ba hadir begala bishar benya ya ke jinglong jingman jong seng san perthai hakini kindiat sngi nadup ladap ke election MP kelasiam haga bakhaddo de setang haga seng Kongres bagran ke jingkermen ya ke jela bade kari India hi brokowe Shushu klepen pau bekiwe ke seng san perthai kipin i syakipat ba hakiyo ki hat bekilong ki babiang pausi abala bisha benya bat pet benya ke ke bagi kran berke ke bagi pat ba kilap kolong penban da khongpong bat kini kala penlong ki pat ba bendo ke jing shania kum kini ke seng san perthai Lepiang sengo bhai kini belawan penyesok syaka seng Kongres du Presiden ke MPCC ba Vincent H Pala haga jalan lang uba boldness ling dot nong ubadeu advisor bakmi ke Eastern West Khasi Hills District u President ke Eastern West Khasi Hills District Block Congress Committee ba Alexander Kharsentio nalor kiwe haga jingalang kabalong hakinchi Play ai kabor dong jisutu hangi we bangin berkat trai na mentaka lawe ke jongi na menta ka imlan salam bat na sutu bakat mangaya chrum shneng ibrio wala kipat nur ban perda hendegi pasial ban sebab parti Kongres hoy kiri parti raya syafran abai de ko de kam MDC hamam saracha hendegi gerba ngiru ki sedang jing bentar hande hambo ka election nang ni ba kisediet tu mula saya nak lihat juga blog jing start juga blog pak jing start juga kerjaan aktif bisa penmi udang ni kandidat balabian banyak kun di election ni hak penolong di mahkamah jensur bensin dia juga poru ni hak orang pekam jangai ni boleh ada nunu ini boleh ada nunu jing shokship hendak akor tu berong ke internet kenapa ketika platform election campaign jing yang berisi beliau mo Namanang lagi hak election pada ani ketika kita bukti ya iwe pada hak kopor begini kot jat real de kadang bailah maklam ha ya kan ne takajing ono takajing akor burung khatam sikit clear khatam ke ibn salam bagi dia ya ono mikmat boka district council nginjin kakum beliau lagi dai mo pada hak kopor sa habia orang perlu ba bagi dia Sujit dengan jing shit. Nama kali apa sujit dengan jing shit? Yo jit ubri bodoh sedikit kiri. Yo boy perban sana. Nama ada begini, bagi ada emak. Ya kau gini dibentar. Hari election berber. Kadang siapa penting. Dan coba ngila banget ngila yoi. To daya jit pa. Debiki nongke Kongres. Oh, lesai PDP bayar juga di parti harus bilang pensutu cukup pa. Toda keren pa, toda pencai pa. Mo, kan nomor untuk parti nalu ipon pencima hadu benda kadang dia hop berhaju ke po pa dia udah sutunan berlangsung itu tuan ya kan dia parti jongi. Menta kinong sedang dari India, kinong sedang juga jalan jongi kiwat saya ke Kongres. But ikeliru hai ingin lapor Kongres. Bagi mentang dalam tu Kongres kalau ada yang menjadi pusat menjadi berkat yang ambil jemut cumi isutu hibah lebih nihab batkali nihab penwadai Kongres. Imla balik di sisa dari laju ada bentar bagi parti. Nah isutu iwe parti train. Kaya kan norim kejogi. Ila dia besar tu bertani ki norim jomi lu aku parti. Daya tu aku di kesen Kongres ni suatu pa. Idan ikalat kabu. Bagi selam kita di jimut di jomi. Ayam kita jing suatu ni nak tak berhenti dari jomi. Kimlang salah jomi.
Ngimuan ni parti kongres dalam tabi kuat si buat pisah ni buat bor ni buat tiket kita ngimuan ni parti kongres kalau ni kan dulu jika jing semua kujungi berket lam jadi lam salam lakat senang tam kujungi atau konstitusi kujungi agar itu agar jalan kas ketua kesah dari kelak kelima awal tu sih dahulu mulai milat ni ladak parti lu bebek ni kalau ya kita kami kita kam nasi ndai kami mengaruh ini perlu mengaruh itu kita itu ya kami juga besar kalau ingin kecil ini kalau makan jadi ingin kerjaan buai lah kalau untuk bertaruh but ya itu pula kami ya cerai ba parti kongres terwan yang bersama pada dari sini pada ini kami kita nama satu ba lembah parti kongres di dalam sibuk itu kan. Pulih itu constitution machine office of DC terus ni. Masa tu juga kedai parti yang organize. Kalau pulih constitution di parti mempertulak parti cepat kamlang organize di parti kongres. Awal sabar apa yogi tapi nanti kesentir dia bertahi kata bagi lomba organize ya dia pada tiba makui usbah dari hakikam pak isu ba parti kongres ke kamlang organize di parti but next time ba kejengnya trailang jadi parti kongres aku sini angni aku teruskan jadi di obiang yakin obi parti jadi ada itu yang di sini dan itu yang meliru Nalawan ini kisni keleng-keleng tengah iba kadon ka change ka jisi ojung ibai ba hari lo kasi jantia te nuswa lewat keleng-keleng banyak kandidat ka dari manta ting-ting so ban rai lo lar kila pon kli tiket te kadon ki change santana tinsia hakini ki Jika kasan singi di Banwan, natraikin pun dengan khusus. Jadi harus mensuang alik di berbagai kongres kelayak dan menilai setiap platform. Buat di sitting MBC di buat dibanding jadi kerso di sitting MBC buat dibanding dengan di Taiwan ini saya sing di sitting and next day ini organisasi yang join now. Kadang gading kalau kamu kakam kalau berperang every dog has his day. Today is my day, tomorrow somebody's day. Mah, jadi tanggawi ba keting sisa ni ma angklet, buat keting tresitong di mana kemau minum jok, kerana tresitong